IFM News. IFM News. Police Report. Idol Dennis, please go ahead. Baik teman drug suspect iti natili babaen ti drug bypass operation ti barangay 18 akaribkit pan na Ilocos Norte. Ti suspect nga ni Jason Omotoy de los Santos nagtuman ti patapulog ita talo manipot ti dakamat nga barangay iti tabtabagan banna iti natili babaen iti may pagrop nga panaglako na iti droga kana iti agent iti Philippine Drug Enforcement Agency na alakin ko na iti may isang shield transparent plastic siya nga naglaon iti may pagorop nga Cebu na recovery ko na tinausar 1,000 peso bill na nusar na bayba sa money agraman iti level na pitaso iti sa 1,000 pesos nga budol money kinati yung motosiklo ngayon start in the combat na suspect iti operasyon. All in all, Idol Lawrence, umabot iti 3 grams, iti naalakin ko na, babayan, iti panangapkat, dagiti kamkaming iti pideya, iti nakamat ang lugar ni Jason, kaya may bilang tata, Idol Lawrence, ka high value individual, iti Philippine Drug Enforcement Agency, kaya kasamit iti Philippine National Police, itamit lang aldaw, iti posible. Nga panagpailang ti reklamo ti fiskalya, asset nan iti panaglabsing, iti Republic Act 9165, uno ti may pagorop nga panaglako, iti may parit nga droga. Iti surat iti lawag, may isa nga bangkay, iti nasarakan, ito nagtipagtingan, iti barangay Kabungaan, iti surat dilawag, iti barangay 48 Dasbi, Kabungaan, iti surat dilawag. Tiya biktima ket may isang 51 years old nga nakita nga nakaudatan ito nagiti pagtaynganda tiya kabagyan na nagtawtulog pat iti mapan kumamang itanon datoy makan iti pagtaynganda pang breakfast na kumay di kalman Idol Lawrence ngem idi agkat kato awan sungsungbat isot gapuna nga napan iti likod ti pagtingan tanapan na siripen no ayan datoy biktima kit nakita na latan nga nakaita iti baba Idol Lawrence kaputreto in pakamuna kada iti masaknanan aging ganang responde iti panakabagi iti RHU uno ti assistant office iti lawag ket namuan nga ditoy biktima ket pimusay aga po iti may cardiac infarction secondary to cardiac arrest no na atake ito iti puso Idol Lawrence. Awan met makita nga sa isang foul play iti panakatay tinadakawat nga biktima iti tinadakamat nga barangay. So nagpalagit manen dahil team kandang iti civil office nga masapol nga agpa-check up no iti bariklik na nga sana siyaat at sumalikilikan iti panakatake panakistroke na nyabalita nga klase iti saksakit. Iti sa bali pa nga bangir na tiliumet dati agtawan to patapulog at pito nga lalaki manipot ti barangay Kariitan Badok Ilocos Norte gapo iti napasama ki entrapment operation iti panaglako iti aso at dapat tinaalak ko na 2 sorok nga 2 kilo nga karne iti aso nga naka-freezer ito nang iti pagatenganda. Sigon ka ni Police Major Oliver Bariguet, di Hepeng, iti CIDG Ilocos Norte, nakaawat at informasyon manipot ti Animal Kingdom Foundation, nga dadagitay aglaklako, iti karna ti aso, iti nakamat nga barangay, isa dagapunang ni White, iti entrapment operation, iti nakamat na lugar. Iti eksklusibo nga pala naman ti IFM News, iti nakamat ti Hebet ti PNP na buwan, kinakonfirmaran, nga ada iti panaglaklako, iti karna ti aso, abagayan iti pulutan Idol Lawrence sa kalpasan nga mapartina dati nakamatata nga suspect nakikid nga nagpa-interview iti sangwan ti camera dati nakamatata nga suspect ng inamin na nga adagiti mapan agi pataray king kuha na ti aso
Ta siyempre maawang karon mit kinukuan iti pagtaray na sa bali dagiti mapakingkuan di kad mapilitan nga manggatang DJ aso maparty and then mailako ka sa pulutan iti mismo nga nakamat ang barangay. Bali po naman kayo kini Police Major Baniked operation natin ni white operasyon idilay nga kalman iti barangay Karaitan iti Badog Ilocos Norte pangipelain kadatoy panakatiliw tinadakamat at nga suspect nga nagparty nga stamiten ang laklako iti karne iti aso. Operation natin regarding dito sa reklamo ng Animal Kingdom Foundation at sila po ay dimulog dito sa opisina ng CIDG Ilocos Norte at kung saan isinagawa namin yung entrapment operation doon sa suspect po natin kung saan nagbenta siya ng buhay na aso sa aming police pusher buyer at dahilan upang siya ay na-aresto at nakumpiska din sa posisyon nila yung nakatay na karne ng aso. So yung suspect mismo nakatay karne ng pinili. Bali yung na-recover po namin doon is yung nakakarga na po sa rescue nila. So anong pahayag ng suspect yan? So anong pahayag ng suspect? Yun po ang sinabi po ng suspect, hindi naman po siya nagbebenta, matagal na po yun. Kaso nga lang, hindi naman po niya trabaho ang sinasabi niya. Pero based doon sa pinandas na mga testimony ng ating pong mga complainant, napatunayan po na talagang siya po ay nagbibenta ang nalutong kami ng aso at yung po buhay na ako din. So siya rin po nagulo lang yung katisan. Opo. So anong sasang natin kaso natin? Ito nga ating apatado ngayon ay nakaharap sa atong paglapag sa Republic Act for S5 at amin yung Republic Act number 10631. Tapos yung Anti-Rabies Act po. Sana po dinali yung mga ebidensya? Sa kasalukuyan na yung mga ebidensya po ay dito pa po sa position po natin, dinala po dito sa CIDG office para sa documentation po at pagpipila po ng sample sa piskalya. Ito pa lang yung purchase yung software. Bali, ito yung purchase dito sa Ilocos Norte po. Ito, Ilocos Norte, habang ako po ay nandito po. Nung nakaso po ako dito po yung unang case. So anong assess po natin sa mga mahilig po sir na magtatay o magbenta ng aso sir? O para po sa ating mga kababayan na mahilig magtatay o nagpapalak magtatay ng aso, alam na po natin may batas po tayo dyan na dapat sundin at illegal po yun at magiging violation at makakarap po kayo sa aso. Kaya tayo lang po sa ating mga kababayan, iwasan lang po natin na magtatay o saktan ang ating mga alagang hayop kagaya ng aso dahil yun po ay may nakaambang na parusa para sa mahuhulihan po. Dato'y aso, Idol Lawrence, nga cover ka, nga nausar, dato'y entrapment operation, kaya may siyang aspin, dato'y asong Pinoy, dato'y. Kaya panakuwagan, iti kusudyar, iti CIDG, na mapa-examine to pa, iti Provincial Veterinary Office. So, iti agdama, kaya itanabigat siguro, kasi marami din, makasarbat iti grupo, iti CIDG, ken iti Animal Kingdom Foundation, ken iti Ayat Munoz, kada ito'y panakaala, ito ibigay siya. Iti kasong Animal Welfare Act of 2017, padaglagsing ti RA 9482, Anti-Rabies Act of 2007, iti may piling reklamo kontra iti nakamatatang suspect, iti nakamat na lugar. Iti naman tayo iti suspect takaan ka naman iti kang kanayon. Walang adre iti pa nagipataray, pas kung iti awan iti pagpabalon na, awan iti osaran iti miyembro pamilya, pag ipapataray ita kumagayan ay Idol Lawrence, dahil iti mga aso, pero kung pa party, dahil akong tumitan nga pulutan,
makasulti naktakan, dinadaraan, Apo. kaya kasama ti adobo. Lamo tayo matan, na siya panagpari ti aso, kit negatat tayo pagpari ti linteg. Gabi ka ito yung Republic Act na intay na natakamat. At tinapalabas na tawan, at tamang idin dati natilin, ijay barangay Hilario, Banda Ilocos Norte, pero di pinapartig dati Golden Retriever na aso, titakal, di na aso, di natin na dead breed na, kaya nagkatpwede di ono na, isang napilaan ka reklamo, di may pangurot, makin aramid iti panakaparty, panakapatay iti aso. So agsabi ko natin nga lesson, kada iti kakailan tayo, ngati panagdangran, panagparty ti anyang naklati ti animal, ket nigitat pari iti linteg. Idol Dennis. Nagasat kayo. Yes, Idol Loren. Malagip mo day di issue ti syudad ti Lawag mo't ide. Aga po ti panagparty dagiti traffic aid ti aso nga naglikodan da nga ibagada kalding. One, agam ti JD Idol Loren kung di evidence dahil picture line di Ramrumar dahil mismo nga physical acto nga di ebidensya iso nga awan iti lasot dahil iti matitiliwan no kastoy iti paglabsingan iti paglimpigan pangipalang si Animal Welfare Act Idol Lawrence. Ngem naraman namon Idol Dennis iti raman ti aso? Naraman namon ampay. Mahan pa, dakay na puro sa akit aramanan, bigyan nga rin issue, di programa iti PID, nga adreg iti rabies, ket no ma-virus iti rabies, diba, sa balik iti ang daling apekto na, iso nga kaya tiyan dakto pa pulos aramanan, tasya kita pet ladera, ado ti aso ito mo na, iso nga narigat na iti, kasi nung amin was nga nakarang iti animalin kahit kaguro na kanto din sa aso. Wan, maangot da. Nay, nagputol mo tan. Awen, mga idol, maangot da ngamin. Sige, tawagan pa yung Idol Dennis. Tangamin, adapay ngamin, digati, agpraprank nukwa, tamum nukwan, akat karneti, at amo da Idol Dennis, karneti babo, nyam, karnemat gayam ti aso, sadan nakaladlado nga ibaga, na biktima ak na minsan ti kasta. Anat makunam, Idol Dennis. Adukas jay ay dala nga paramanan bata dagiti narigat nga maramanan kuma sa Dolores. Kasi kung na kayo once nga tinagsidakat kan aso, doon kung kita tatawal na kanto ti aso kasi maangot na nga siga kita sidakan ko iti kasakla si IT Carne Idol Lawrence. Kasi med dagiti pusa o iti amigit adot imay nag-migrate. Di daw na kita medyo bugbugyaw ngem masyang kami kasi magpakasi dapat nga isang pidat kalenda sila ito kita nabiyag at angis na napaswa nga masabol hindi alip ila no hanagit din natin violente ito class animal kita tratuan tinatad na siya at kasi sila masabol sa kahit damit ang biyag Idol Lawrence iso nga narigat no maput na kayo iti sinuman namang dangran kaya magpapatay iti class animal at iti paglintingan may parit iti agdangran at party iti nakwas animal kaya ito Animal Welfare Act Idol Lawrence. Adalan ito animal so di baka kita given datan nga ang consumption na kita iti kalding yan iti dumang class animal tas mati aso pusa iti species iti talaga nga iparit iti pagalinigan. So iti agdama agad lang iti CIDG kasi suspect at manamnama iti apelitin reklamo ti Piskalya iti dito na aldaw. Damag to lang manipot ti PNP Idol Dennis Alipio at Aramen.